Visitors may not be aware of this, but has Omega been called for gutunganya umugeni wa Kristo, prepare the bride of Christ. gutegura umugeni wa Kristo. Prepare the bride of Christ. Umugeni wa Kristo ninde? Who is the bride of Christ? Ni wowe It nanjye. is you and I. Gutunganya umugeni wa Kristo And to prepare the bride of ni Christ, inshingano za Omega. it is the responsibility of Omega. Tubikora dute? How do we do this? Mu ijambo. Through the word. Niyo mpamvu muri Omega And that is why in Omega, ijambo riragwiriye. the word is abundant. Dutinda ku ijambo. And we emphasize on the word. Tugira amasomo menshi. We have so many Haba teachings. classes We menshi. have so many classes. Ntaranaba menshi cyane ahubwo. And actually, we don't have as many Ariko as we wish. twemera yuko umuntu yuhagirwa n'ijambo ry'Imana. But we believe that a person is cleansed by the Kandi word of umuntu God. akezwa n'ijambo no A gusenga. person is sanctified by the word and prayer. Yesu abaho umugisha. May Jesus bless you. Kuvuga ku itorero rero cyangwa umuryango w'Imana Now, talking about the church or the family of God, biri mu byo nahamagariwe. it is part of my calling. Biri mu byo nasabwe It n'Imana. is what I've been requested by God to do. Ningera imbere yayo So when I be before God, izambaza iti ibyo nari nagusabye. He's going to ask me about what He's Si going me to ugusa do. kuvuga ubutumwa It is not just about preaching, nubwo nabwo mbikora, though it is also part of my ariko calling. icyambere Imana izambaza, But the first thing God is going to ask you, wateguye ute abantu ngo bahinduke abageni banjye? how did you prepare people so that they can be my bride? Vuga ngo amen. Say amen. Ndagira ngo tujye tugendana tubiziranye. So I want us to walk in agreement. Uri umukristo wa Omega, If you are a member of niyo Omega, mpamvu uzumva tutavuga ibitangaza byinshi, you'll notice that we don't talk a lot about miracles, kandi nabyo ni iby'Imana. but they also belong to God. Dutinda ku muntu w'imbere, But we emphasize on the inner person. twubaka umuntu w'imbere, We edify the inner tuvuga person. ijambo riduhindura abantu b'Imana. We talk about the word that transforms us into people of Hari God. ikintu rero gikomeye kintusha ntekereje ndi hano ngo ndakibabwira. So there's something so important that touches my heart, and I thought about telling you this just in a short while. Nk'abanyarwanda dufite umwenda ku Mana. As Rwandans, we have a debt towards God. Abakristo b'Abanyarwanda dufite umwenda ku Rwandan Mana. Christians, we have a debt towards God. Reka mbabwire uwo ari we. Let me explain about it. Hari abari batoya bafite munsi y'imyaka 20. There are those who are young, who are under 20 years. Amateka y'u Rwanda bayaziho gake. They know just a little bit about the history of Ariko Rwanda. twebwe abakuze But we who are grown up, hari umwenda wa gikristo dufite ku there's Mana. a debt, a Christian debt that we have towards God. Reka ngusobanure. Let me explain about it. Mbere y'intambara, Before the genocide in the war, jenoside yakorewe abatutsi 1994, before the genocide against us in 1994, tubwirwa ko 95 abandi bakavuga 99 ngo bari abakristo. we are told that around 95 or 99 people were Christians. Niko tubwirwa, That's what we are told. niko imibare iri, That's how the statistics kandi are. ndabyemera. And I do agree with that. Abantu bitwa abakirisitu People who are called Christians, bajya mu nsengero, who go to churches. navukiye ino nakuriye hano, I was born here and I grew up burya here. kuvuga ngo wagiye mu kiliziya, Now, to say that you have gone to church, kuvuga ngo wagiye gusenga ku cyumweru, or to say you have gone to pray on mu Sunday, Rwanda byari ibintu byumvikana. it was something that people would understand. Hari easily n'abantu as well. bazi ko bavutse ari abakirisitu, And there are even people who think that they were born Christians. ariko kugira ngo muri abo bantu bitwa abakristo So that now among those people who are called Christians, ariya mahano abeho, to see the tragedy that happened, ubukristo bwarihe? where was Christianity? Ubukristo bwagiye. Where did Christianity go? Imbuto za gikristo zagiye. Where did the Christian fruits go? Imana idufashe. May God help us. Bisobanura iki? So what does it mean? Biravuga ngo hari akabazo kari mu bukristo. So it means there was a problem with Christianity. Ukange ukemere kari gahari. Whether you accept it or not, but there was a problem. Ntabwo bishoboka ko umuntu witwa umukristo. It is impossible for someone who is called a Christian. Mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo amagara atewe hejuru. In Christian and in Christianity said when there is trouble, Amagara atewe hejuru. when there is trouble, Ngo buri muntu asama. everyone who looks at his own interest. Mukuri niko byagenze. So actually that's what happened. Ariko ntibikwiriye ku muntu usenga But Imana. it is not worthy for someone who Ntibikwiriye prays. ku muntu uvuga ko
ari umukristo. It is unworthy for someone who is called a Christian. Ntabwo ibyo bintu bikwiye. Such things are unworthy. Tugomba kubivugaho. We are supposed to talk about Ntabwo this. tugomba kubihamba. We are not supposed to cover up Itorero this. rya Yesu mu Rwanda. The Church of Christ in Rwanda. Dukwiriye kuvuga kuri ibyo We bintu. are supposed to talk about such things. Kubera iki tubivugaho? Why should we talk about it? Ikintera kuvugira itorero. What triggers me to talk on behalf of the Nkavugira church Imana ku icyo itekereza ku itorero. and speak on behalf of God concerning His thoughts No about the kugira church? ngo It's so that ibintu nk'ibyo bitazaba. such things don't happen again. Kubera ko Because biroroshye kuvuga kuri umukristo. it is so easy to say that we are Biroroshye Christians. guprofesinga kuri umwana w'Imana. It is so easy to prophesy that we are a child of God. Ariko nimumbabarire ibyo tubireke. But let us put this aside Tubebyo. and be it in reality. Kuko Because ntushobora kumenya ubukristo bwawe ubwo ari bwo you cannot know your Christianity utarahagarara imbere y'igicalenjinga ubukristo bwawe. unless you withstand what is challenging your Christianity. Utaragera imbere y'ibintu bikugerageza bikagaragaza niba uri umukristo cyangwa utari. Unless you face things that shows whether you are really a Christian or not. Ubwo buzima rero Such life, ni therefore, ubuzima abakristo bafite biherereye. it is a life that Christians have in private. Uko tubaho twiherereye In our private life, ni amarenga y'ukuntu twabaho ibintu byacitse. it is a shadow of how we can live if we are in trouble. Utimenyereje uri wenyine kwezwa, If you do not train yourself individually to sanctify utimenyereje yourself, aho abantu batakureba kuba uwera, if you don't train yourself to be a saint where people don't see you in private, habaye ikintu gituma if something happens and makes wihakana Imana, you deny God, ugira ngo biragombera kuba nka Petero wavuze ngo sinkuzi. do you think to require like this in a situation where Peter said that? Oh, yeah. No. Buri munsi tugerwaho n'ibintu bidusaba guhitamo aho duhagaze. Every day we face things that require us to make a decision of Uko where we nibwo stand. bukristo. That's what Christianity means. Ntabwo rero bigombera yuko hashobora kubaho indi jenoside kandi izabaho mu izina rya Yesu. It does not require another genocide to happen Ariko and to never happen in the name nk'abakristo of tuba Jesus. abanyakuri. But as Christians, we should be honest. Hari ubujenoside buto buto buba. There are some sort of small genocides that happen Abantu biherereye. when people are in Kuko Christ. ibyo bigomba kujya ahagaragara turi benshi. Now, because that is supposed to be shown in the open where many people Bitangirana are, n'ubuzima bw'umwe wenyine na Kristo bari bonyine. it starts with an individual life with Christ. Itorero ry'Imana mu Rwanda, Now, the Church of God in Rwanda, abayobozi b'amatorero nanjye ndimwo, the leaders of churches, including myself, dufite umurimo wo guhindura imitekerereze y'abakristo. we have the responsibility to change the mindset of Christians. Bitabaye ibyo, Otherwise, ubukristo ni amagambo. Christianity will be just mere Ariko words. ubukristo bukwiriye kuba ubukristo. But Christianity is supposed to be real Christianity. Ubukristo bukwiriye kuba imbuto wera imbere y'ibibazo. Christianity should be the fruits that you bear in front of challenges. Ubuzima ubyara iyo haje ibibazo. The life that we bring forth when there are challenges. Aho niho ndi. And this is where I'm Aho niho standing. nahamagariwe. And that is where I was called Aho to niho be. Omega twahamagariwe. And that is where Omega were called to be. Kubaka abantu bafite ubuhamya, To edify people who have a testimony, abantu bazi kuba umukristo icyo bivuze, people who understand the word, what it means to be Christian, bazi neza ko atari imbaraga zabo zabishobora, and who knows that it is not by their own ariko strength, bemerera za mbaraga za Kristo but who allows the power of Christ gukora muri bo to umunsi work ku in munsi. them on a daily basis. Vuga uti amen. Say amen. Vuga amen. Say amen. Vuga ngo amen. Say amen. Vuga ngo amen. Say amen. Kuko ibyo mvuga ni ukuri. Because what I'm saying is the truth. Banyarwanda Rwandans n'abatuye u Rwanda, and also those who nimureke inhabit this ubukristo bube country. ubukristo. Let Christianity be real. Amen. Amen. Naho ubundi Otherwise, biroroshye kuvuga ngo ariko nka buriya abanyarwanda ba mbere ya jenoside bibazaga iki koko mu it's bukristo. easy to say what the Christians who lived before the genocide were thinking about as Christians. Nyamara However, Bibiliya iravuga ngo nawe wibwira ko uhagaze witonde, the Bible says, you who think that you're still standing, be careful. kuko kwihakana Yesu, Because to deny Jesus, kwihakana ibyo wemeye to deny what you have accepted, biroroshye cyane. is so easy.
kandi bikugeraho buri munsi. And it happens to you every day. Ushobora kuvuga ngo ngewe nta mashete ingeraho. You may say there is no machete that Ushobora comes kuvuga ngo to me. nta muhoro. You may say there is no machete that ntawe comes. utubwiye iby'umuhoro. And no one is talking about a ariko ufata machete. icyuma. But you can take a sword, a knife, ufata wenda agakoni. or maybe just a stick. cyangwa se urahunga tout simplement. Or you can just flee. icyo ndiho. So now what I'm focusing icyo on, nahamagariwe. what I've been called to kandi do, nanjye kirandeba. and it also concerns me, ni ukuba umukristo. is to be a Christian. hari unyumva? Is there someone who's listening to me? so kuza mu nzu y'Imana. So coming to the house of God, kugira aho barirwa. to have a place where you belong, tugiye kubireba. we are going to see So it. In kwinjira. it's not just entering ugasohoka. and go out. Haleluya. Amen. icyo nicyo maze iminsi And that's what I've been thinking about for numva some days. nasakuza no hanze mu And I feel muhanda. like even screaming on the street kuko because yesu arababara nawe buriya. Jesus is also grieved, yaradukoye. and he bought us. kandi urebe igisetsa. And what is so ibyo funny, adusaba what he's requesting nta na us, rimwe yadusobanuriye kuva kera ko tutazabishobora tutamufite. he explained to us long time ago that we'll not be able to do it unless we have him. kuva rero umufite Now the fact that you have him, nanjye mufite, and I also have him, reka twe gupfusha ubusa ubuntu twahawe. let us not waste the grace that has been given to us. tugeragezwa We are being tested tutageragezwa or not. tw'abakristo. Let us be real Christians. dusome. ntimuzi yuko muri uru rusengero rw'Imana Do you not know that you are God's kandi temple umwuka w'Imana aba muri mwe? and that God's Spirit dwells in you? umuntu utsemba urusengero rw'Imana If anyone destroys God's temple, niyo yaba wowe ubwawe uriho wisenya, even if you're the one who is destroying yourself, Imana izamutsemba. God is also going to destroy you. kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ninde For God's Ninde? temple is holy, gira gutya, and ninde? who is, ni jyewe. and I'm the temple of God. yesu ashimwe cyane. Praise Jesus indeed. ijambo ry'Imana rinyereka ko The word of God shows me that igihe yesu yazaga ku isi, when Jesus came here on earth, abahanuzi bamuhanura when prophets were prophesying about him, baravuze ngo they said that Emanueli agiye kuza abane natwe. that Emmanuel is going to come and be with us. burya i betelehemu So in Bethlehem, hasobanura it means ko Imana umurimo wahakorewe the ministry that was done there, twoherejwe Imana ije kubana natwe. God had been sent to be with us. twegeye imbere, As we continued, yesu abambwa ku musaraba i Karuvariyo. Jesus was crucified on the cross at i Calvary. Karuvariyo icyahabaye, So what happened at Calvary, Imana yabaye yacu. God now belonged to us as well. Imana yabaye yacu. God became our own God as well. twegeye imbere, So when we proceeded, arazuka. and he was risen mu again, cyumba cyo hejuru so in the upper room, haba ikintu cyiswe Pentekote. something called Pentecost happened. Pentekote ivuga So ngo Pentecost means Imana yaje muri twe. God has come in our midst. Imana muri wowe imbere. God inwardly in you. Imana twayimuye mu rusengero rwa Yerusalemu So we moved God from the temple of no mu Jerusalem masinagogi, and synagogues, ntiyaba ikibarizwa aho and he honyine. was no longer found only there. Imana itugirira ubuntu kuko Yesu yaje gutura muri Now twe. we had the privilege to have Jesus dwelling in us. urusengero ntirwongera kuba urwa Yerusalemu gusa. So the temple was not only in Jerusalem. Yesu abibwira wa musamariyakazi aterega igihe kigiye kuza ubwo abantu batazajya i Yerusalemu cyangwa i Garizimu. And Jesus told the Samaritan woman that the time will come where people will not go to iby'imisozi Jerusalem or to other yitwa ngo mountains. niyo muboneraho Imana bigiye The kurangira, so-called mountains where you find God, it is going to come to an end. kuko Imana igiye gutura muri buri muntu wese ubishima. Because God is going to dwell in each person who is pleased with that. kuva rero igihe cya Now, Pentekote, since the time of Pentecost, uru rusengero rw'Imana. you are the temple of God. Amen. Amen. ni we rusengero, You are the temple. kandi urusengero ni urwera, And the temple is holy. kandi ntawe utsemba urusengero, And no one should destroy the temple. kuko uwibeshya agatsemba Because urusengero whoever dares to destroy the rwaba temple, urusengero being a temple,
ntabwo Imana imwihanganira. God cannot bear with that person. Sibyo bivuze? I'm not the one who is saying this. Nibyo bivuze? Am I the one who is saying this? Hari ubwo mbivuze? Am I the one who is saying this? Hagira umbeshyera. No one should really. Bivuzwe nande? So who said this? Pawulo yandikiye Abakorinto ati nuko Paul bimeze. wrote to Corinthians and he said, this is Kuva how it is. wemeye Yesu nk'umwami The n'umukiza. fact that you have accepted Jesus as your Lord and Savior, Temple bajya gushakaho Imana ntikiri Jerusalem. the temple where people go to find God is no longer Nta urundi Jerusalem rusengero rwose. or any other church. Wowe uri urusengero rw'Imana. You are the temple of God. Haleluya. Amen. Nakuha Yesu amashyi. And so please clap your hands to Jesus. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo wumvise ijambo ry'Imana And the word of God says when you listen to the word of God ukemera ko ari ukuri and you accept that it is the truth, urabatuka. you'll be set free. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Uru rusengero You are the temple. waba urara muri rigore, Whether you sleep in a waba toilet, urara mu makara, whether you sleep in coals, waba wibera ku muhanda, where you stay on the street, uri umuhinzi, if you are a farmer, uri umucuruzi, you are a business uri person, umunyeshuri, you are a student, uri umushumba, or you are a shepherd or a menya iki pastor, kintu duhuje. know these things that we all have in common. Turi insengero We z'Imana. are temples of God. Urwo rusengero nirwo ngiye And I kuvugisha. want to talk about that temple. Kubimenya, To understand this, kubimenya. to understand and be aware of this, it is a blessing. We nanjye turi urusengero. You and I, we are the temple. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus indeed. Ndagira ngo mbabwire rero duterana duterera. So how do we gather? Iyo tuje guterana So when we come together, tuba tuje guselebura. Ndashimira Imana umukozi w'Imana watuyoboye. we come to celebrate. I thank the moderator of today. Uru rusengero, You are the temple. nduzi urusengero, I am also the temple. twese tugira aho duhurira. We all have a common place where we Umunsi wo gather. ku cyumweru ni umunsi wejejwe And so a day of a Sunday is a sanctified kugira day, ngo abizera bose so that all the believers tugire aho duhurira may have a place to gather dushime, and give thanks to God dutange ibitambo by'ishimwe, and give thanksgiving tuvuge ngo offerings. Mana iki cyumweru nkimaze ntarwaye, And say, Lord, I thank you because Mana ndagushima ko iki cyumweru narakoze nabonye ikiraka, and say this week I worked and I really had an opportunity to have a job. ndagushimira ko nagize inkuru nziza yangezeho, Or say, God, I thank you because I received good news. ndagushimira ko nasenganye n'akana ko kaduhishurira. And I said, Lord, I thank you because I prayed with so and so and you revealed this. Yego uri wenyine ushobora kubiselebura, Yes, you can celebrate this on your ariko own. Imana ikunda iteraniro ry'abera. But God really likes the Ndagira ngo gathering nkubwire, of saints. I want to Imana tell you, ikunda abaterana baje kuyihimbaza. God is pleased with those who come together to give Aho praise to Him. hantu In that place, ihamanurira ubutumwa bwawe. and that is where your message comes Hari ibintu from. idashobora kukubwira uri umwe, There are certain things that God cannot tell you on your own. ariko iyo abona abantu bagandagaje batya But when people come in multitude iravuga ngo like this, byashyushye, and God says now, ndagiye I'm mbabwira. going to come and speak to them. Yesu ashimwe Praise cyane. Jesus indeed. Amen. Amen. Uyu munsi rero So today, therefore, ndagira ngo mubwire ngo nta teoloji y'umuntu usenga ari umwe. I want to tell you there is no theology for someone who prays on his own. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo God never said ngo urusengero that the temple abantu baterana ikamanura umugisha where people gather and He brings His blessing ngo ni muri asosiyasiyo runaka, and say in this particular association, abo ngabo bagira fellowship, such people they have fellowship. bagira akantu k'ubusabane, They have fellowship Imana ikishima. and God is pleased. No mu rugo habayo fellowship, And there's also fellowship in our mu homes. kazi kanyu habaho za fellowship. There are also fellowships in your working place. Ariko aho abantu baza gutamba ibitambo by'amashimwe But where people come to give sacrifice of thanksgiving, ni mu nzu y'Imana. it is in the house of God. Ndagira ngo mbabwire, I want to tell you, si uko ibintu byivanze it's not because things were mixed up bivuga ngo Imana nta kuri kwayo guhari. that it means there's no longer the truth. from Nimureke God. twe kwitiranya ibintu. Let us not confuse things. Gusengera kuri interineti To pray on the internet, ni ubwende bwawe it is your own bitewe no choice kutagira urusengero, because you don't have a church. ariko ni ikibazo kuba utagira But it urusengero. is a problem the fact that you don't have a church. Ndasubiramo, I repeat this. gusengera ku mbuga zitangaza amakuru ndetse n'ijambo ry'Imana ni byiza. It is good to pray on gospel Gusenga platforms on wasomye the internet. igitabo ugafashwa ni byiza. It is good if you read a book and you're blessed and pray. It's Amasengesho good. akungura ku giti cyawe ni meza, Prayers which are beneficial to you ariko personally ijambo are ry'Imana good. riravuga ngo, But the word of God says Petero wa mbere in 1 Peter, 2:5, mwubakanwe nk'amabuye mazima you yourself like living stones, kugira ngo
ngo muri inzu y'umwuka are being built up as a spiritual house, n'ubwoko bw'abatambyi bwera, to be a holy priesthood. kubera iki mugiye kubakanwa? So for which reason should you kugira ngo be mutambe edified? ibitambo by'umwuka bishimwa. To offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, Haleluya. Bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. which are pleasing to God through Jesus turahura Christ. tugaterana tugatamba ibitambo bishimwa ku bwa Yesu So we Kristo. come together and give thanksgiving offerings for Jesus Christ. Amen. 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 Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. So now let us enter into today's teaching. Mukurikire wumve, So please follow. inyigisho yose igiye gushingira hano. Now the entire teaching will be based on this passage. Ni Pawulo wandikira itorero ry'Abaroma. It is Paul who is writing to Romans. Mbashimiye Foyibi, I commend to you our sister Phoebe, mushiki wacu ari wo mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikenkireya. our sister in the church of Synchrea. Cakarongo ku ijambo mushiki wacu. So emphasize where it is written our sister, Ngo mumwakire kubw'umwami wacu that you may welcome her in the Lord nk'uko bikwiriye abera. in a way worthy of the saints. Mucakarongo abera. Emphasize on the word saints, Kandi mumufashe and help her mu byo azabashakaho byose, in whatever she may need from you, kuko nawe yafashije benshi barimo jyewe. for she has been a patron of many and of myself as well. Muntahize Priskila na Kwira Greet Prisca and Aquila, bakoranye nanjye muri Kristo Yesu, my fellow workers in Jesus Christ, kandi bemeye gutanga imitwe yabo. Cakarongo imitwe yabo. who risk their necks for my life. Emphasize risk their necks. Bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize. Who risk their necks for my life. Sijye jyenyine ubashimye, To whom not only I give thanks, ahubwo n'amatorero yo mu banyamahanga yose arabashima. but all the churches of the Gentiles give thanks as well. Muntahirize itorero rya hehe? HBF yabo. Muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo. Greet also the church of their house, like Muntahirize HBF. na Epaineto uwo nkunda. Greet my beloved Epanetus, who are the first owner of the Christ. Kuki bamutashya Pawulo aramwibukaho iki? Why are they greeting him? What does Paul remember about him? Niwe muganura wabo muri Aziya bahindukiye Kristo. He was the first of those who turned to Christ in Asia. Nanyemera ngasenga. So can you allow me to pray? Mana data mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro, ngushimiye ijambo ryawe. Mana ijambo ryawe rimbeshejeho, ijambo ryawe ryaranyujije, ariko si jye jyenyine. Aba bose mwami ureba, ubafitiye ubuhamya ko ijambo ryawe ryabazuye kandi ribatunze buri munsi, ribahagaritse, ribereka inzira, ribavangurira ibishimwa mu bigawa, rikabaha gutuza mu mitima yabo bategereje ibyiza bindi uzajya ubakorera. Mana ndagusaba ngo n'ubu ijambo ryawe rigira umumaro mu buzima bwacu. Mana rwana n'ikintu cyose kitubuza kugendana nawe. Reka ukuri kwawe ukubite hasi, igihome ikishyira hejuru, raisonnement, philosophie zidaturuka kuri wowe. Mu izina rya Yesu ndasenze, vuga ngo amen. Say amen. Imana ishimwe cyane. Praise God indeed. Turi ku ijambo rivuga ngo We are reading the word saying, ujya mu itorero cyangwa uri itorero. do you go to church or you are the church? Uko wireba, If you look at yourself. ninjya kurangiza So towards the end, urabumenya niba uri umuntu ujya mu itorero gusa you have understood whether you only just go to church cyangwa uri itorero. or whether you are the church Pawulo yourself. rero aratubwiye So now Paul has just told us that ati hari umuntu witwa mushiki wacu Foyibi, there's someone called our sister Phoebe. ati Foyibi Said Phoebe, ndamubashimiye. I commend her to you. Kandi si ukumushima gusa, And it's not just appreciating her muri Bibiliya si only. izindi ndimi So in the other versions of the Bible, bivuga in ngo other languages, aramuha recommandation. it says, I commend to you Sinzi her. gutanga recommandation uko twabyita mu I Kinyarwanda. don't know how to translate that in Kinyarwanda, Ndabasaba ngo mumufate neza. but in other words, like, take good care Mbese no of her. gutanga rwa rwandiko abantu benshi hano bajya gushaka akazi cyangwa bagiye kwiga hanze, bajya babasaba recommandation y'itorero. It's like giving the recommendation of the church. Tukandika tuvuga ko uwo mukristo tumuzi,
So we write acknowledging that we know that ushoboye kumuha ishuri cyangwa buruse nayimuhe, and so that whoever can give him a scholarship or ushaka something kumuha else, akazi nakamuhe. whoever wants to give a job to that person can do tugira ngo so. ndagira ngo nkubwire, So as you're still there, I want to tell you, ndagira ngo ngusabe I ikintu. want to ask you something. ese wari uzi ko tujya dusabwa gutanga rekomandasiyo kuri wowe? Do you know that we are requested to give a recommendation concerning you? ese wari uzi ko iri jambo rinyemeza yuko nshobora kuvuga ngo uyu mukristo nta rekomandasiyo ndi Do bumuhe? you know that this word convinces me to say that I may not give my recommendation to iri a jambo particular member of the rirabinyemerera, church? This scripture allows me to do so. rinyemerera ko mu bantu dushumba It allows me that among the people that we dushobora meet, kuvuga ngo uyu nguyu turamuzi, we may say we know this particular person, ariko tumuzi nabi. but we know him on a very tubaye bad abanyakuri way. imbere But y'Imana, if we are honest before God, ntabwo ari ugupfa gusinyira umuntu, it's not just a matter of just ntabwo ari signing ugupfa for each person. gupfunyikira abantu amazi, It's not just about blinding people's ntabwo eyes. ari ukugira ngo abantu bapfe kubona akazi baze dusinye. It's not just for people to give them recommendation for the sake tuzi of getting neza ko uwo jobs. muntu atari indakemwa mu mico no mu When myifatire. we know that such person is not decent. ijambo ry'Imana rirambwira And the word of God says ngo je recommande Febe, that I command to you, ngo or Phoebe, ndabashimira Foibi, I command to you, Phoebe, ngo Foibi ndamushimira, I command to you, Phoebe. arandikira abizeye bose b'i Roma And he was writing to all believers ati in mpawe Rome. kuvuga kuri Foibi. And he said, now I have an opportunity to talk about inzu Phoebe. twumve ko jyewe n'umwa Pawulo mpawe kuvuga ku mukristo Now, it witwa has Foibi, happened that I, Apostle Paul, I have an opportunity none to ko talk mpawe about kumuvugaho Phoebe. mvuga iki? Now the Father have this opportunity. What am I going to say about her? nteguriye inyigisho nicaye ndatekereza, When I was preparing this sermon, I sat and was Imana thinking, ishimwe and I say, I thank ko God dufite HBF. that we have Home Bible Fellowship Group. abakristo bose simbazi umunsi ku munsi, Because I don't know all Christians on a daily basis. naba mbeshya, Otherwise, ntabwo I'll be abakristo lying. bose jye jyenyine nabamenya umunsi ku I munsi, cannot know all members of the church on a nta daily nubwo basis. nshyizemo elders council, I'm not even talking about the elders nshyizemo council. abashumba dukorana, If I include even the inama pastors y'abakuru, and also the elders kandi council, mureba ntimuri benshi cyane, don't you see we are not so many? ariko ntabwo tubasha kubamenya neza zatuma rekomandasiyo dutanga tuyizeye. But we cannot know you so well that we may be so confident about the recommendation we give ariko ijambo concerning. ry'Imana rirampugura But the word of God exalts me rikanyigisha and it teaches me. ngo hari uburyo wamenya abakristo There bose, is a way you can know all the members of the church. amatorero yo mu ngo. Through home stars or home There is Bible a fellowship group. So give a hand clap to Jesus. amesha uburyo bwo kubamenya, So it gives an opportunity to know them. adufasha kumenya uko mumeze, They help us to know your status adufasha kumenya ubuhamya bwawe. and to know your testimony. noneho haza kuza rekomandasiyo, Now, when it is time to give a recommendation, n'ubu nta byumweru bibiri bishize even now it's less than 2 umwe weeks. muri twe yabonye ishuri muri Australia, One of us got school in Australia, riramusaba ngo iri foka itorero ryawe rigira icyo rikuvugaho. and he was requested to receive a recommendation from the church. ntabwo itorero n'ubuyobozi bw'itorero So the church and the leadership of the church, si ibintu bipfa gusinya nk'aba bosi bicara mu birongo bimwe bagasinya amabaruwa birukanisha. we don't just say it's signed for the sake of it, like those who can even sign bivuga resignation iki? letters. wasinye inzu utazi. So in other words, you have signed off for something that you do not know. So friends of God, that we share the journey buri of going muntu to heaven. azabazwa ibyo yahawe, Everyone will be held accountable for what they ariko receive. si ukwanga nanone gusinyira umuntu juste kwanga kumusinyira. And you should not just refuse to sign for the sake Oh, of it. yeah. No. wakoze What did iki you do nk'umushumba, as the pastor? wakoze iki mwebwe nk'abayobozi, What did you do, you as kugira ngo uwo leaders? muntu uno munsi yasabye rekomandasiyo muzasanga ayikwiriye. So that whenever that person is going to ask for a recommendation letter, I realize that he or she hari is worthy. responsabilite twese dufite. So we all have a responsibility. hari icyo abakristo basabwa, And it's what is requested to hari us icyo ababayobora Christians basabwa. and also the leaders. Vuga ngo amen. Say amen. ntabwo ari ibintu byakirabaye twarinjiye twarasohoka, reka da, We don't just do it just anyhow, turi ku murimo seriye w'ijuru. but we are on a serious, we ndagira have a mbabwire serious responsibility of burya going to niba heaven. utari seriye senseroma sinivuga neza ndi seriyeze mu byo ndimo. I'm not trying to blow the trumpet for myself, but I'm serious in what I do. no, ni ibintu nzabazwa n'Imana, I'll be held accountable by God. ni ibintu Imana izabwite ko se ni ukwirirwa wangira abantu za rekomandasiyo, ukora iki ngo ubahe Well, rekomandasiyo God says nziza? it's not just about refusing to give people recommendations, but what are you doing so that they can do? So that is why we set a structure. niyo mpamvu dushyiraho And inyigisho, that is why we have classes. niyo mpamvu tuvuga ngo ni bande bitwa
abamambure bacu And that is why sometimes I ask, so who are the members of the kugira church? ngo umunsi rekomandasiyo nzanavuga inti no arabeshya. And so that when it is time to give a recommendation, I would say, Oh, this but particular we person is HBF. mine. And I say, what is your particular home cell? Gatsata, And you say Gatsata. Papa Francois, And Mama you, Laura, and I ask the leaders, abamuzi Jean de Dieu, do you know this person is asking for uwo a muri HBF recommendation? yanyu, Who is a member of your home cell? akareba Laurence na And, Laurence akamureba, and the leaders will look at each other ati wenda yaba yitwa Bayingana, and they'll start saying, maybe this person has a different name. ndagira ngo mbabwire, But I want to tell you, bakundwa beloved, bana bacu our children dukunda that we love so much, turi ku murimo serieux. we are on a serious ministry. Ntabwo itorero The church is not hariho ahantu akavuyo kose kagomba kuba. a place where all the confusion and should be. No, No. ngaruke kuri ya jenoside. Then we come back to the genocide. Igisubizo cyo gukemura ikibazo cyabaye muri jenoside mu itorero rya gikristo And the response to the problem that happened concerning the genocide ni in the Catholic uguhindura Church abantu abigishwa ba yesu. is to make people the disciples of nimureke Jesus. twigisha abantu, Let us teach people. tubigishe Let us teach bamenye people kuba umwigishwa icyo ari cyo, to know what it means to be a disciple. kuko umwigishwa niwe uzajya mu ijuru, Because it is a disciple who will go to heaven. ntabwo ari uwinjira mu rusengero It is gusa. not just the one who comes to church. Uwambere Only. yesu amashyi, Please clap your hands. Thank you. abashimiye foyibe So he recommended to them Phoebe. ati foyibe ndamushima ibintu bitatu. And he appreciated Phoebe for three things. mu itorero twitwa frères et sœurs, So in the church we are called brothers and sisters. ni umwe mu brethren. bitwa sister. So he's one of those who are called umva a sister. foyibe ni sister, Phoebe is a sister. foyibe ni sister And he kabisa. said Phoebe is a sister indeed. uzi ko burya ushobora kuba mu itorero utari sister, Do you know that you can be in the church when you're not a sister? utari brother, When you are not a brother? utari frère, utari sœur. When you are neither brother nor sister? Frère et sœur, Brother and sister. ndagira ngo mbabwire So I want to tell you, ibi bintu tubamo c'est sérieux. what we are in is a ati serious business. ndamubashimira ni mushiki wacu. They say, I commend to you, sister. She is our Phoebe. She's our sister. She's our sister. muri famiye So y'imana in a family of God, ndakundwa turi famiye. beloved, we are a family. sinzi uko mubifata I don't know how you take it, ariko ngenzi ko turi famiye. but I know that we are a family. nkunda kubabwira ngo ahajye sinaje kubaka ubwami bwo kwa data witwa runaka, I like telling you that we did not come here to build a kingdom of someone called a father. ariko kandi However, hajemo bene wacu if our relatives bagakizwa. come here and get saved, yesu yaravuze ngo Jesus said, bamwereka papa we, bamweretse mama we na bene se, they presented to him his mother and brother, bati bene songa bariya baje kugushaka. and they said, here are your brothers, they are coming to look for you. matayo 12. uzi yesu ibintu Do you yavuze, know what Jesus said? ndagira ngo mbabwire I want to tell you. iri jambo mwese munkundire murihagararire. So please stand on this word. yesu abasubiza iki? And what did Jesus Mon reply to frère. them? He said, who is my ngo brother? ninde se? ngo uwo mwita mwene data ninde? And who is that person you're uwo calling my mwita mwene brother? mama Or ninde? the one you call my brother? ubwo si agasuzugurura. Does look as if he's wanting ariko to ijambo despise ry'imana them. ryatubwiye But the word of God has nako just indirimbo told us ngo that ibyo the song, ukora byo that everything that you do is good kuko bikora mu because you do rukundo, it out of love. n'ibyo uvuga byose So everything that you even speak, ijambo ry'imana uko riri ryose ni ukuri. so the word of God entirely is true. bavugishije ukuri. So honestly speaking, iyo hano habaye ubukwe, when there is a wedding here, iyo habaye ibyago abantu bapfushije, or people have lost their beloved ones, ntega amatwi ubuhamya abantu I batanu. listen to the testimony that people give. ndashimira imana, I say, I thank God. ubukwe bwanjye bwagenze neza. My wedding went on well. haleluya, Amen. nabonye imana. I saw the hand of God. bene data, Brethren, mwambereye famiye. you've been a family to me. baba babeshya se? Are they lying? kiba ari igihe badutegereje kubona ko turi It famiye. is a time they are expecting to see us that we are a family. So please give a hand hari to igihe them. uzadukenera, There's a time that will be in need of us. hari igihe makenera nkenda gupfa, There's also a time I need you indeed. hari igihe dukeneranye, There's a time we need one another. hari igihe uburyo twumvikana buba bushingiye
dushingiye mu maraso ya yesu And there's a time the way we agree with each other, it is based on the blood of Jesus Christ. ndatangara So I'm amazed kandi ndababara and sometimes I'm grieved. iyo ntekereje ko mu gukemura ibibazo umwana w'imana ufite yesu asanga ababyara be badakizwa. In solving a problem, and the believer in Jesus goes to see his brothers and sisters who are not saved. ndacumuye Is it a sin that I'm committing? But it is the word of God I'm talking niba about. ukora utyo If you behave in such a way, ukweshoninga agakiza kawe so question your salvation. wibaze Ask yourself, inama zuriya zishobora kugana he the counsel from that particular person, koko where would inzu they lead me? y'imana wabuze abanyabwenge So, did you lack a wise person in the house of God? kuko imana iko tureba Because the way God looks at turi us, abantu buzwe n'amaraso y'igiciro kinini we are cyane reconciled together with a precious blood. yesu aravuga ati nta mama nta data mwibinzanira ibyo bintu And Jesus said, I don't have my mother or brothers. abantu dufite icyo dupfana Those I relate with ngaba are here. They are. ngaba Here they are. ni abakora ibyo data ashaka Are those who do the will of the Father. tunageze muri famille de dieu And when we are also in the family of hari God, ivangura rijya ribamo sometimes there's discrimination. habamo abinjira bagasohoka There are those who come in and go out. ariko hari abandi bicaye bashaka kumva icyo data avuga But bakagikora are those who are seated and want to listen to the will of God and do it. So listen to me. dupoze gato muzi Let's take a short break. imyaka mbayeho mu nzu y'imana For the number of years I've been in the house of God, umuntu uza mu nzu y'imana someone who comes to the house of afite God, umutima wo kuvuga ngo icyo data ari buvuge nicyo ngenderamo willing to follow the will of God that God is speaking about. gukonekitinga n'abantu ntibimurushye It is so easy for that person to connect with others. It is so easy. no biroroha It is so easy kuko abafite uwo mutima bose because all those who have such a heart, murakururana you draw to closer to His way of Jesus. mbabwiye nibwira So I'm talking to you and talking to ibyo myself. nanjye ntibijya binsiga I'm also concerned with niko that. imana imeze And that's how God iyo is. utari mu bushake When bw'imana you are out of the will of iyo God, utagendera mu bushake when you're not bw'imana walking in the will of iyo God, ikikuraje ishinga kitari icyo gukora ibyo imana ishaka when your priority is not doing the will of God, usanga wasitaye kuri uyu you stumble on this uriya kuki atanyumva and you say, how comes this Ariko person niki doesn't cyafashe listen to abo me? bantu? Or what's this? ariko abantu people? bose bashobora kuba batanyumva How comes everyone is not Kandi listening aribo to me? utabumva. When actually you're not the one who is not listening to them. ibyo mbibabwiye bitansiga So I'm telling you this, but it also si concerns me. umuhanga muri ibyo I do not ni master sinye this, y'uko uriho ugendana but n'imana it is a sign that you're walking with niyo God. abantu bose baba bakurwanya Even though everyone may be against you, uri mu bushake bw'imana but when you are in the will of God, ntuzabura batatu you do not lack at least 3 bari ku birenge bashaka bari ku mavi who bashaka are ijuru kneeling, who are looking for heaven. uzumvamo konekita And you connect with such Amen. people. Say amen. mbashimiye foyibe So I commend to you Phoebe. foyibe Phoebe. foyibe Phoebe. mu muryango So in a family, iyo uri umwana twarabyize ku cyumweru gishize when you are a child, we learned this previous iyo ukiri Sunday. umwana When you are still a child, hari ibintu udasabwa there are certain things that are not requested from you. niryo somo twize ubushize That's the lesson that we learned previously. umukozi w'imana yaratubwiye The servant of God said, ngo ntabwo umuntu w'imyaka 25 he said, someone who is 25 years old, wamucomeka bibero you cannot give him a milk bottle to that person. murabyibuka You remember, he said. niko no mu muryango w'imana bimeze And it is the same thing that happens in the family of uko God. ukura mu muryango w'imana As you grow up in the family of God, gira icyo umarira iwanyu so be useful to your family. buriya niyo tutabikubwira Even though we may not request you to do so, tuba tubitegereje we are expecting that from you. ikikubwira umwana wakuze So what shows you a grown-up namwe child? mutahe mutekereze iwanyu And also think about your families. iyo yakuze And so when a child has grown ndamubwira up, mbwira n'abandi bajene I'm talking to the youth. ni agahomamunwa It is a tragedy kubona umwana ukorera amafaranga to see a young person earning money ataha iwabo and who is still staying at home, ataha he who is still at home. nyina arateka The mother cooks nyina aragabuye and the mother prepares ise niwe the ukiri ku food. muriro And the father is still the one who's ise paying niwe urwana electricity bills. n'amazi Also is still paying water bills. ise niwe ubaza ibi It is only the father who is asking for this. niba uri umukristo
if you are a Christian indeed, ukaba wicaye aho and you are seated here, utaha iwanyu and you still stay at home with your ukorera parents, amafaranga and you're earning money, ukaba udakontribuwa and you do not contribute, ukaba nta kintu na kimwe ufasha papa na mama ngo bagabanirize and you akazi do not give any contribution to your mother and father to urarwaye listen to their work, so you have a problem. murakoze ndashaka gusubiriraho So I want to repeat this. uzanabaze n'abantu bose bakuru abanduta n'abato kuri jye Ask all grown-up people, urarwaye you are sick, you have a problem. ntushobora kuruhura so Because you're not trying to help your father. ntushobora gufasha mama wawe Can't you help your mother? amafaranga yose urafata ugakubita ku iposhi All the money you get, you just keep it for yourself. ikindi kibabaje And something so wanakubaza beautiful. n'ituro uzanira n'imana ntaryo And if someone asks whether you're going to give an offering in the house of God, umwana ukuze mu you don't do rugo it. So a grown-up child in a family, arareba akamenya ko iwabo bagowe he's able to observe and see the burden that the parents have. uzi ko no muri iyi nzu Do you know that even in this house, aricyo kimbwira abamaze gukura spirituel that's what shows me those who are spiritually mature. ntabwo bigomba siyasa na manipulation It does not require any manipulation. umuntu wakuze mu nzu y'imana Someone who is grown up in the mubwirwa house of nuko God, yizana he only comes by his own ariko uzi ko ujya decision. mwagowe And he said, now I'm able to kandi see the burden ntitwagowe that you cyane have. uroye But I actually don't have such a Yeah. big burden. And I say no. twabafashe iki And the person would say, And what can listen, I help you with? What can I do? n'aboroherezanya How can I make it easy? in nicyo your life? kikubwira umuntu umaze gukura That shows you a mature person. uko bimeze iwanyu The same way it is in your uko respective bimeze iwanyu families. mu rugo The same way it is in your niko muri respective famille families. de dieu It is also the same thing that happens in abantu the family bagira of batya God. bagakanguka And those who are awakened ariko se birakwiye and ask themselves whether it is kumara imyaka worthy itatu mu rusengero to spend 3 years in the church. uzi ko itatu ari na myinshi In fact, 3 years is even a lot. burya uzi ko abana badakangukira rimwe Do you know that even children do not wake up at the same Yeah. time? burya abana bose niyo baba baronse ibere rimwe So all the children, even though they may be Ntabwo having the same bakangukira birth, they rimwe. don't wake up at the same time. hari umwana uvuka avuga niko bavuga There's a baby who is born when akabyuka abona speaking ko as people iwabo say, hari ibintu bipfuye realizing the challenges that they have at ibi home. bintu bikwiye gukorwa gutya And the person will say, Ibi this is how ngibi we're supposed to biratureba. handle this. This concerns us. niko no mu nzu y'imana It bimeze is the same thing in the house of ntabwo God. ari ibintu byo kurokurita It's not just a matter of recruitment ngo dukeneye abantu bakwiriye kujya baza bagakoropa and say we need people to come and clean ariko mwari the muzi ko church. dukeneye umuntu ukora etude de projet kuko dufite amaproje Do you dushaka know that bakora we need someone to study projects because we have projects to nzi implement? ko umuntu ufite ubuhanga I know that someone who has the intelligence Sinivuga and neza. knowledge, I'm not trying ariko to nizi speak good of ntigishijwe nishyira pasiteri nkavuga ini mfite ubumenyi nabamarira iki I know myself, I approach a pastor, I have knowledge in this. ntabwo What can bigomba I ko help you with? abapasiteri babamanipira And you don't need to be manipulated ni by ibintu pastors. by'iwanyu Because it is something concerning your hari family. ibibazo iwanyu Because there are problems, there are challenges in your family. abakozi ni bake Because there are few workers. ibisarurwa ni But byinshi it's a great harvest. dukeneye abakozi And we need many workers. niko n'iwanyu biba bimeze It is exactly the same thing in your family. ndakwinginga So I plead with you. duhere aho urara Let's start from where you sleep. menya ko abandi bo mu rugo hari ibintu bibaruhije ushobora kuba utazi Do you know that there are members of your family who Icarana have things na that are mama burdening wawe. them that they don't know? Sit with your mother. wabera Finally, wabera for the first time, atari wowe ujyanye ibibazo when you are not the one who is bringing mbabare wicarane na mama issues, wawe uri igisubizo please sit with your mother when now you are an answer. kandi niyo yaba yifite And even though your mother may be rich, kwayemwa ndababwira so ukuri please believe me, I'm telling you the niyo truth. mama wawe yaba yifite Even though your mother may be rich, ndakwinginga mu izina rya I plead yesu with you in the name of Jesus. genda umubwire uti mama Approach her and say, nshaka Mom, kugushimisha nakora iki if I want to make you happy, what can I do? ni ukuri nubwo yakwijana ntakubwire Even though she may feel uncomfortable and not tell you something, ndakubwira yarara aririmba isi yose ati muzi wa she will mwana still singing, say, my child. arabitwe yambarije Do you know what she asked me? umunezero w'umubyeyi burya si byinshi The great joy of a parent does not require a lot. mama wanjye yakundaga superi wakisi So my mother used ariko to play ndashima pieces of imana cloth. bakuru banjye nibo banyigishije bati
But my big sisters are the ones who gave me Ati, the "Gira icyo hint." ubikoraho." And they said, please do something about this. mama umuhaye super waxi So if you give a peace cloth, the Wamuhaye traditional byose. one to my mother, it would be really a lot to her. nongere mbabwire ikindi So let me cy'ababyeyi tell you something else hari concerning parents. ababyeyi b'imfura batazapfa bagusabye There are noble parents who will never ask you anything. n'abo mvuga niko bari bameze And the same I'm talking about, they're behaving adashobora the same way. kukubwira ati wadufasha iki Someone who cannot ask, what can you help ariko us with? akaba ari mwe mugomba kwibwira ko bafite ibyo babura But when it is your responsibility to know that there are certain things that are lacking that they need, rubyiruko the youth, ninde uri hano unyumva who is here is listening to me. muhagarare So please stand up. uyu munsi abadayimoni barasohoka So mu izina today, rya Yesu. we are going to chase away the demons in the name of Jesus Christ. gira icyo ubikoraho Do something about it. ganira na papa wawe niba uri Speak to umuhungu your father if you are a young man. gerageza utekereze papa wawe avunwa n'ibiki Try to ask yourself, what is ese overburdening niba my nta n'icyo father? wamufasha nta n'ubwo wamuha umusanzu w'isengesho And even if you don't have something to give him, why don't you give him a contribution of prayer? mutahe muhindura So when you go home, please change your abakobwa behavior. babyuka babunga Young ladies who wake up in the morning going around. uri umukristo When you are a Christian, wiseka sha so please don't laugh. uraseka wowe oya ntabwo muzi abakobwa b'abakristo Don't umukristo you know young ladies who are Christians w'umukorera amafaranga cyangwa umaze kurenza imyaka 20 who are earning money or who are over akarenza 20 years kagashyushye and they walk a lot. icyo asabwa ni ukurya And what the only ariko responsibility is mwazanye just to eat. isabune ko zashize They're always like, why don't you give us the soap? ariko muzi yuko habuze ibideni Or they're always saying, you're lacking this. hejuru y'ibyo akaninuba ibiryo And bamugaburira in addition to that, she's not even happy with the food she's being given. Am I lying? nibyo That's true. ntukavuge ibintu by'ibiryo jya uceceka Don't talk about food and criticize food. ntiwabihashye You're not the one who bought the food. ntuzi n'ababigura aho bavanye amafaranga And you don't even know those who bought the food where they got the money ntuzi from. n'agahinda bafite k'uburyo babona amafaranga bibagoye And you don't even agree they have because of the way it's so difficult for them to get the akazi money. n'umunyu mwinshi And they said they have put a lot of salt in the food. ceceka ntukavuge n'iby'umunyu Please, Charlotte, don't even talk about salt. babitetse udahari They cooked the food when you were there. babihashye utazi uko They bibavuna bought, you don't know how it was so challenging uwinjiza to ayo eat. mafaranga ntuzi uburyo The one who avunika earned the money, you don't know how it is so challenging to that person. ariko urabona uratawubwira mama ariko buriya ku kazi banyongeje When you go home, you start telling your kandi mother you want n'agacyo to ukorera finally eat ntayazi this. But even what you earn, you don't even bring it at home. bene data Brethren, torero rya kirisito the Church of Christ, foyibi yari sisita Phoebe was a sister. mugihagaze As you're still standing up, hari imiryango nzi I know some families, bakazi iyo zigeze when it is time for holidays, birukana abakozi they chase away, they give a break to twirukanye the abakozi ko housemates. mutatumara Try to imagine if we give a break to our housemates, won't you be angry? ndabinginga So I plead with you. niba iwanyu bajya mu murima If your parents go to the field, mbabarira unige bibasaba iki bibatwara imbaraga zingana ki kuba mu murima try to imagine the effort they have to make in order to be part of the ministry. icyo ababyeyi bawe bakora Whatever your parents do, icyo ari cyo cyose whatever they do, ni icy'agaciro kuko kiragutunze it is something of great value because it's what sustains you. gira icyo ubikoraho So do something about it nimwicarire so you can be seated. umukristo muzima So a true Christian nutaha agahindura is the one who goes at home and changes things. natwe abadamu And we women, tube ba sisita nyawe we should be Tube ba sisters sister ku bagabo indeed, bacu. and sisters towards our husbands. nabo kandi babe ba burada kuri twebwe They should also be brothers towards us. ndabinginga So I plead with you. ntabwo ari iby'abajene gusa This does not concern the youth only, aho uri where you are, niho umukristo buhera and that is where Christianity starts from. amen tuvuye mu rugo rero So now, if you go away from the ntabwo mu family, nzu y'imana bimeze it is the same thing that happens in the house of hari God. ibihabura There are things which are lacking. wari wanibaza ko
tugira ibyo tubura? Have you ever asked yourself the certain things that we are lacking? Wari wanibaza ko dufite ibyo dukeneye? Have you ever asked yourself the certain things that we need? Ndashaka kuvuga ibyo dukeneye ngo umurimo ugende neza kurushaho. So I talk about what we need so that we can improve Ese the wari uzi ministry. ko ayo maturo muzana, Do you know that the offerings that you bring n'ibyo bya cumi and the muzana, tithe that you bring, Omega nshimira Imana ko tubibabwira gake. I thank God because here we don't talk Ariko often nibyo about that. bituma dukora ivugabutumwa, But the offerings and tithe enable us to do nibyo bituma evangelism twubaka insengero Gatsibo turayubatse, and also to build churches like the one we built ni in nabyo Gatsibo. bituma na Pastor Eduri Murindi burya intego yacu muri Omega nuko twubaka insengero aho tugiye hose. And our purpose as Omega Church is to build churches wherever we go. Ntabwo tubikora gutya, ndagira mbabwire niho bituruka, biva muri mwe, And it comes from you, from your contributions. ariko tutarajya no muri ibyo. And even if before we go into that, Wize iki? what did you study? Ubuhanga ufite n'ubuhe? Which skills and knowledge do you Ntacyo have? bwatumarira, Is not useful for the church? ntacyo bizatumarira. Is it not useful to us? Wabizanye mu nzu y'Imana Why don't you bring that to the ukavuga house uti of dore ibyo God nshoboye. and say, this is what I'm able to do? Umunsi mwagize ikibazo kirebana And n'ibi, you say, whenever you'll be needing skills in this muzambwire area, nzabibafashamo. please tell me, I'm going to help you. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Priscilla na Akwila So, bari bafite Prisca itorero and mu rugo, Aquila, they had a church at home. bari bafite HBF. They had a home cell, home Uzi ko Bible First Group. Pawulo abibuka? Do you know that Paul remembers that? Ndagira ngo mbabwire ikintu. So I want to tell you something. Burya mu nzu y'Imana, In the house of God, nubwo twese turi abana b'Imana, even though all of us were the children of God, siko abantu bose bibukwa. not everyone is remembered the same way. Reka mbabwire ikintu kimwe cya HBF. And let me tell you something concerning a home Hari cell. HBF imwe muri twe, There's one HBF in our midst, hari umukristo uriyo, and is a Christ. A Aherutse member of the kugira church ibyago who is a kurusha member umuvandimwe. of, recently he lost a brother. murabizi ubundi gutabarwa muri Omega bigomba gutangirana na HBF y'umuntu. You know, those who should support such a person should start from the Ushobora HBF. kuba wicaye utabizi, ariko burya dutabara no gutabara. Even supporting those who have lost their Wagize beloved ibyago. ones. If a person has lost his beloved one, Tujya gushakisha HBF ubamo. we look for the HBF where you Nibo ba belong. mbere bakuzi, They are the first ones to know baza you kumenya ibyawe. and who should know. because Ndagira our ngo brother mbabwire ngo has lost a brother, HBF we all yose. going- So I want to tell you the entire HBF. Gahunda yari Nyagatare. So the only program, the All focus was was the always. day. Whoever I touch or Ati ask, ntumbona tugiye the Nyagatare. person said, I will not be available. I'm going to Nakoze Nyagatare. Nyagatare habaye And I iki? asked, what happened to that Ati place? mukuru wa wa mwene data And he yapfuye. said, the brother of our Ubu member twatse konje tugiye he? passed away, so now I have asked for a day off. Nyagatare. We are going to Nyagatare. Ndagira ngo mbabwire. So I want to tell you, Uzi ko uwo mukristo nasanze ari we foyibi. and but I realized that Uzi ko that brother ndagira ngo is nkubwire. female. I want to tell Tuvugishe you, ukuri. let us be honest. Nubwo ubarirwa muri HBF yawe, Even though you are a member of your HBF, ndakwinginga uvugishe ukuri ntusubize. so I can request you to be honest with yourself. You don't have to come back Wagize to me. ibyago bya mukuru wawe wita batanamuzi, bari bataranamureba. By the way, people didn't know, even his brother didn't know his brother. HBF yose yahaguruka gutyo kuguherekeza. So will the entire home cell arise to support you the same way? Ndagira ngo mbabwire. So I want to tell you, Mu nzu y'Imana in the house of God, hari ba sisters n'abatari ba we sisters. have those who are Hari ba sisters brothers n'abatari ba and one brothers. of sisters and those who are brothers and those who are not brothers. So do not deceive yourself. Ndabinginga twe kwishuka. Please don't, let us not deceive Nubwo ourselves. twese turi abana b'Imana. Even though all of us are the children of God, Siko ikibazo cyawe your problem in particular, kidushitura twese. it does not touch all of us. Mvuze ukuri bushaririye, Am I saying the truth which is really bitter? ariko je vuze asubire niko kuri. But surely that's the truth. Niyo mpamvu Pawulo asugira ngo uba amatorero yose yagiye yanditse atubwira amazina yawo. And so did Paul write all the names of the churches that he visited? Hari abantu bakorera itorero, But there are people who serve hari the abantu church. bakorera bene There are data, those who serve their brothers and sisters, bagakora who serve them indeed. umunsi bagize ibyago And when a tragedy comes cyangwa to umunsi them, bagize ikintu cyiza, or something good has happened to them, nibwo bamenya ko bakoreye itorero. that's when they know that they have worked for the church. Vuga ngo amen. Say amen. Simba ibisindi babwiriye ngo mujye muri
competition. I'm not saying this so that you start competing with ndabivugira ko one biri muri another. bibiliya But I'm saying this because it is mu written isi in the byitwa Bible. ko ari favoritisme. In the world, it may be called njya ndeba favoritism. igihe cy'ubukwe hano Sometimes I look at the time of weddings here. muzi ko ubukwe bwo muri omega Do you know that a wedding here in Omega, buriya mubona butaha you see a wedding happening, ntabwo bukorerwa kimwe but people do not Nino behave the bizi. same way. Who knows this? ababirimo barabizi Those who are involved, they reka are reka aware of bukorerwa this. kimwe It is not does hari not handled abakora the same ubukwe way. abakristu bose ugasanga bifashe batya babihoreye There are those who organize the weddings, you realize that everyone is hakazaza close undi to them. ukora ubukwe But when another person organizes a wedding, abantu bose bakitumira everyone invites himself. mumbere yesu amashyi So give a hand, give a hand to Jesus. So where does it come from? ndabashimira ko ibi So I commend to hari abantu you. baba bashimwa na bene data There are those who are appreciated kuko by the baba brethren bakozemo umurimo because they have served kuko them, bitangira abandi because they sacrifice themselves for others. iyo abagize akantu And whenever something happens to that ugasanga person, uriya yamwibutse you realize that person has Uyu remembered, yamwibutse, the other one has also uriya remembered, and aramutekereza, also the other person is thinking about bagiye that person. kumwishyura ibyo yajyaga akora They want to pay back what that person has done atazi ko for abantu them. babireba When actually he thought they were not aware of that. ndarangije So I'm coming to the end. point ebyiri nsigaje So two important points that I want kuvuga to ukuntu mention. yitwaga uwera To talk about how he was called holy, sente a saint. no kuvuga ko yari umudiyakonikazi And also to say that she was a female deacon. nzabidevelopa So I'm going to elaborate on tukiri that. aho ndabinginga So as you are sitting there, I want to ask you, urugero ask you, rwiza rw'uriya mukristo wo hano muri hbf naravuze c'est pas possible and the good example of that brother, I couldn't imagine hari if abakristo babiri nari mfitanye randevu nabo nimugoroba niwo mwanya mbonye muzi ngo turajya nyagatare in fact I had two appointments, two members of the church, they also uwo cancelled munsi destination the yose yari nyagatare so everyone was going to Nyakatare. ariko bivuga iki So what does it mean? uwo mukristo arakomeye muri iyo hbf So it means that member of the church is so ko muri hbf nta strong in mafaranga that. dutangayo We don't give contributions to the ko uwo HBF. mukristo atari umubwirizabutumwa wo muri hbf yabo And that brother is not even a preacher in his HBF. uwo mukristo n'iki kintu akorayo gituma bamutabara bigezaho What does he do so that people can support him such a way? bakundwa Beloved, nimuba ahantu if you are in a place, reka dusohoke no mu itorero let us go out, let's just consider it No outside bahari. the church. If you stay in a place, jya uhaba you should be there indeed. jya uhaba Be there. no mu kazi Even at work. bene data ntugakunde gupasi na perisi mu kazi Brethren, do not accept just to reka not to be imirimo yawe noticed. itume mu kazi bakumenya Let people know you because of ntabwo your ari work. kwirata It's not doesn't mean to nuba boast. ahantu Whenever you are in a particular ukahaba place, uri umwana w'imana when you are a child of God, ndabikwizeza ubishaka utanabishaka I promise bazakumenya you, whether you want it or not, they'll come to know you. kuko hari ibintu biva muri wowe Because there are things that Hari ibintu comes out ukora. of you, there are things that you do bituma bakubona that make people see you. kandi ibyo nibyo yesu yadutumye And that's what Jesus called us to do. ngo rega n'ubundi nabasabye ngo mugende mu bitara And he said, and actually, I ask you n'ubundi to be a nicyo lamp. mbasaba ni muhe umucyo Go and be the light. nimucane Go and aho muri enlighten. babimenye ko mwacanye Enlighten where you are so that people can see. yesu ashimwe cyane Praise Jesus indeed. ndashima imana So I thank God. interuro yanjye yavugaga ngo winjira mu itorero ugasohoka So now I'm asked, did you just enter in the church and go out? cyanditswe nari guhagararaho kiri mu byakozwe n'intumwa gatatu So I was supposed to base myself on what is written in Acts chapter 3. ikimuga cyahoraga ku irembo The lame person who was standing at the gate, ry'urusengero who was at buri munsi the gate of bakamuterura the church. bakahamugeza And every day they will carry him and put him at the abari gate. imbere bagafashwa And those who are inside will be blessed we akaba ari hanze when he actually was outside. abandi bagafashwa Others, when they are being blessed, we akaba ari when hanze he's outside. bifite icyo bivuga So it means something. ndangije nkubaza So as I wind up, I want to ask none you, waba uri ikimuga or what if you are a lame person kiza mu nzu y'imana who comes to the house of God? buri munsi ukaza You come here buri daily, munsi ugasohoka uko waje but you go out in the same way you came in. kandi abandi When actually others, bataha bafashijwe when they go home, when they are blessed. ndakwinginga So I plead with you, tube itorero let us be the church.
reka twe kwinjira mu itorero, let us not just enter. reka ubuzima bwa gikristo butuyemo. Let us have the life of Christianity in ndagusezeranya si ourselves. wowe uzihindura. I promise to you, you're not the one who's going to change yourself. Imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye But the power that resurrected Jesus nizo among the zikorera dead, muri it twe. is the same power that works in us. Izo nizo ziduhindura. It is the same power that transforms us. Izo nizo ziguhindura. It is the same power that transforms you. Bibiliya irambwira ngo And the Bible says, mwe tells you, kwishuka, do not deceive yourself. on ne se moque pas de Dieu. God cannot be mocked. Ntimukagire ngo Imana ntibona. I don't think that God is Kandi not Imana ntibereyeho kwirirwa yandika observing. ngo ndagufasha. And God is not just there to say, now I've seen you doing this. Oya. No. Imana God, ireba amajya n'amazi. He sees us to and fro. Ntabwo ko winjira Now, the way I see you coming in, kuhorabuza. you keep on Kandi coming. mbona ubikunda. And I can see that you really enjoy it. Kuki udahinduka? How comes you don't change? Kuki bitaguhindura? How comes it does not change you? Kuki bitakuryohera? How comes you do not enjoy it? Kuki bitakuryohera? How comes you don't enjoy it? Tubikore wiki. So what can we do Ngo about ufashe it? iki? What can you, how, which help do Kugira you ngo wumve expect ubuzima bwo from mu it? itorero. So that you can understand Aho abantu what the life bavana of ubuhamya a church, bwinshi. where people get a lot of testimonies. Kuki wowe bitakuryohera? How comes you don't enjoy it Ariko personally? si nuko bitaryoshye. Is it not because it's not sweet? Cyangwa hari ibindi bintu wimitse bikuryohera? Or there are other things you have enthroned that you enjoy doing? Yesu ati And Jesus asked, unyemereye if you allow me, twavangura ibishimwa mu bigabo. we can distinguish what is righteous and what is not righteous. We can really distinguish. Aho kuryoherwa n'ibitaryohera abantu b'Imana. Now, instead of enjoying things that Hakwereka ibintu people who biryoshye. belong to God should not enjoy it, so that I can show you Kuko biguha sweet ubuzima things, buhoraho. because they give you eternal life. Haguruka dusenge. Nzambe munene, nzambe nanga, mususa zalite. Imana ni inkuru. God is great. Imana yawe ni inkuru. God is great. Imana yanjye ni inkuru. My God is great. Kandi umurimo dukora turi seriye. And what we do, we are serious. Nawe baseriye hamwe nawe. Be also serious with Zamura us. ibiganza uririmba Imana kuri ngoma. Please praise the name of the Lord. Our God is great. Zambe monene, zambe monene, zambe naga, osusa zalite. Zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe naga, osusa zalite. Zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe naga, osusa zalite. Zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe naga, osusa zalite. Zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe naga, osusa zalite. Zambe monene, zambe monene, zambe monene, zambe naga, osusa zalite. Nifuza kugusengera. I'd like to pray for you. Sijya uhindura abantu, I'm not the one who changes ariko people, Imana navugiye ihindura abantu. but God that I spoke on behalf Iyi Mana changes navugiye people. ihindura God abantu. that I spoke on behalf Ifite changes imbaraga people. zibasha He kuguhindura. has power to transform you. Ishobora kukuvanamo ibyo bikuryohera bidafite icyo He is bikumarira. able to take out of you those things that you enjoy that Ibyo are not useful, witiranije, the things that you confuse, ibyo the witiranije, same things that you confuse, ukibwira ko biri ngombwa muri ubu and buzima. think that it is important in this life. Ubiha umwanya wawe, You give them your ubiha time, igihe cyawe, you give them your time, ushyiraho imbaraga zawe cyane. and you put a lot of effort on that. Nyamara ntibitanga ubuzima.
ubuzima. But when actually they don't give life. Uriya mugabo mbabwiye wabaga ku irembo This lame person has talked about who was yari at azi ko the zahabu gate. n'ifeza ari byo bizana He ubukire. thought that gold and silver brings yahoraga riches. ateze igikombe bashyiramo ibiceri. And he always asking for alms. ariko umunsi umwe But one day, abagaragu b'Imana the servants of God, baramubwira ati ibyo bintu wabikoze buri munsi kandi ntacyo because byakumariye. he did these things every day, but they were not buri useful munsi to you. waraje ushaka izahabu n'ifeza. Every day you came here looking for gold and kuki utabona ko silver. ntacyo byamaze? How comes it that you realize that it was kuki in vain? utabona ko ntacyo byakumariye? Why don't you see that it was useless twebwe to you? nta zahabu n'ifeza dufite. But we do not have gold and icyo dufite silver, nicyo tugiye kuguha. but we are going to give what we have. ndagusabira ngo ijambo wumvise hano aba ari ryo utahana. So I pray that the word you have received here ibyo will bintu go within byose our heart. washyizeho imbaraga zawe, Those things on which I have put a lot of ibyo bintu effort wahaye on, umutima wawe, those things that you have dedicated to your nta heart, bugingo buhari aho bifite. there is no life where they are. umunsi w'amakuba, So the day of tragedy, umunsi w'ibyago, the day of tragedy, ibyo bintu ntibigukiza. those things cannot save you. ibyo bintu ntacyo bizakumarira. Those things will be useless to you. So please raise your hands so that I can mana pray data for mu you. izina rya yesu ndakwereka buri muntu wese uzamuye amaboko. mana twashobozwa nawe, turashaka kuba itorero, turashaka kuba inzu y'umwuka koko nk'uko utwita. shoboza buri muntu wese wumva atari itorero, umuntu wese uvuga ngo ubuzima bwo kuba umukristo nyawe ntabwo mfite. nyamara mana ishobora byose, nzi neza ko ku munsi w'amateka uzaza gutwara abo bemeye kuba abigishwa bawe, abo bahindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe. ndagusaba ngo imbaraga zakuzuye Yesu Kristo mu bapfuye zikorere muri mwene data mugenzi wanjye wese, uyu munsi abe umuzuke mu muntu we w'imbere. guhera uyu munsi yumve azinutswe, yumve asobanukiwe ko hari ibintu bidafite icyo bizamumarira mu izina rya Yesu. mwami Imana ishobora byose, reka uyu munsi uduhishurire itorero icyo ari cyo, aho tuza twese tukubakanwa nk'amabuye mazima, amabuye mazima atari amabuye yapfuye. ndagusaba ngo mwene data ahinduke ibuye rizima mu ngoro yawe, mu nzu yawe, mu bwami bwawe. dushoboze tuba amabuye mazima, amwe wiyambaza iyo ushaka kubaka, amwe wiyambaza iyo ugiye kubaka. ndasabira uwitwa umwana, uwitwa inkumi cyangwa umusore, umusaza, umukecuru, umupapa, umumama, inzego zose, ndasenga ngo uyu munsi umwuka wawe wera afashe buri muntu wese kuvuga ngo hanze hariya mpavana iki, iyi si nyikuramo iki kuko nshobora kwerekana ko aricyo kimbeshejeho. ni iki kintu gihagaritse ubuzima bwanjye mu by'ukuri? ese ni biriya cyangwa ni ukuba mu nzu yawe? ese ni biriya cyangwa ni ukuza gushaka ijambo ry'Imana? shoboza uvuga cyo wese guhera uyu munsi amenye ko umwanya we ari ukuza mu nzu yawe buri cyumweru, buri cyumweru, kugira ngo ahabwe icyo kurya cyubaka ubugingo. mwami Imana ishobora byose, ndasenga ngo usenye mu izina rya Yesu imbaraga zose zivuga ibidasa nawe mu mitima y'abantu, mu izina rya Yesu. mwami nakubwiye ngo ibyitwa amafilozofi, amakode abantu bafite mu mitwe, amarezonoma adashingiye mu ijambo ry'Imana, imikorere y'iyi si ihatse abantu ikabatwara umunsi ku munsi, ndayisenya mu izina rya Yesu. ndayambura ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu. ndavuga ngo ijambo ryawe rigwire, ijambo ryawe ribone umwanya mu mutima wa bene data. mwami Imana ijambo ryawe rivuge kandi risobanuke, kugira ngo ushaka kugukurikira uyu munsi yumva abohotse. urakoze ku murimo ukora, urakoze kudukiza, urakoze kudukundisha itorero, urakoze kutugira itorero, urakoze kutugira amabuye mazima ukoresha wubaka ingoro yawe. icyubahiro n'ikuzo bibe bya mu izina rya Yesu. mumere Yesu amashyi.